ai tomato ni aa. I hura na tatou e wa ei whaho mai tatou. No reina, a whaki mai te tapa o te aroha, te tapa o te haeha, te tapa o te whaatuna, i tō tatou whariri ai te e mahana. Nun ai tie, ia hai ato tatou brau i te e mahana. Te titau hia nei te hau. E hau i tō a au i te e nei tai. A tumu mai nai te hau. A hape atu nai te a au pia a piki. E a uf aho mai te hau. E hau i tō a au i te e nei tai. Nun ai e tēni me fōk a rua hau i apatai. Tēni me a hau ai tō a au. I tō vāru. Ia tuku mai e te. Te amahora ai te aturan ai te tei e te te. Iho, te natinati te tei i te te. Nun ai tie. Iho, e aha ku'u. E no ere mai. Tapo yang di hau, ahau, fa ahau ai tu aau, fa ahau ai tu mana, fa ahau ai tu ba, ai hau iro toi te oro, hau iro toi te hivi.
tia te tuha amata mua no tatato nei rahiri, o ia te aman or ai ai te teitu a fofu aroa I roto I te hiru atu no maohi. Hau atu pue te tei ohi pā fofu amai tei, te heiva. Te tei haman ora ia tato, mai ta ui proihora I roto I te I nei ōrero. Te rahiri, te tei a tei me I tu ue tato I te hau, a hau ei to tato nun af, a hau a te mot atat o te eiruru mai, e te rawe at oi ei te tuha ano te heiva. E te whaatu ati, nati nati, whaaho e ia tato. No atu e tato at e ie no te ori. Ia ori rā, te ie rahiri e tauturur aia ia tato, I te haaman au te ie ho e ai roto I te teinun a, haaman au I te mot atat o te eiruru mai, te ori mai, e no te whaahau aia tato. Te rā ia te tei yaura o te nei rahiri ta tato I rawe I hone. Just for giving a little of explanation concerning and regarding the rahiri. So the rahiri is an ancestral ceremony that we used to do, doing before beginning the Heiva especially. The rahiri, it's really important because it reminds us how we need to be in peace, we need to be peaceful before competing. It's not about competing because from this moment the rahiri will allow us to be okay and to just go for it, okay? And just to be in peace, to be peaceful and to remind us unity. We are not here for only competing, but we are here for a culture. And in our culture, in the Maori culture, it's not all about competing. So as a community, as people, we just want to strengthen us and to feed us with positive vibes, with good vibes, with peaceful vibes. So as to be ready for the Heiva San Diego 2022. That's a little explanation concerning our ceremony this morning, and now I give the mic to Uncle Rory.